okushaba okwakujenera kuhendera omwaka 2021 akanisa ya All Saints kwatandika shayi 11 z'omwabazyo ayezakira shahi emwe kwahwire 11 gukonja kukoratira ebiragiro bya government tenderese aho kusimahanga okutusya izole niwe niwe twisya imbabazi kubangambiri munizo kushya kama esa kwantu baseme abiza amagari n'abasuma n'amapiki abiza amamotoka n'abasuma abahereza bamukama omwanyogo babebembiremo Reverend Canon Bobs Mwesije abakristayo abayiko omwanyogo arobutumwa ubanja kubahereza bonje kubombeka obarukutaha omwaka 2022 karahanga wakumanito tindi basigaho kandi bahirukaho mukama tuwaturukaho Abwa TV West ndi Senyomo Gideon.